Ako si Journey Bisaya. Tapulan ko pero nakoy pangandoy. Pangandoy nga pila na katuig gi-workout pero wala gihapon. Murag ako na siguro ang pinakamalas nga tao diri sa kalibutan pero di ta kailangan magunahon na ana. Nangandoy ko nga mahimong artista pero wala. Wagoy nahitabo. Nangandoy pud ko nga makaadtog Mars or Moon. Kay kapoy na kay diri sa kalibutan gisakita na kaayo kung maayo niya. Juicy! Bahalag magbinuwang ang kalibutan sa kuha basta ikaw, dili lang. Dadon ako tanan gamit sa balay para lang nimo. Ngano kaning ubang tao no basta nanikamot ka, nya human nahimo kang successful. Ignong kag hambugero, kung ikaw wala ka na successful sa imong kinabuhi, ignong kag wa nagpakabana. Usa man gyud tinuod ani? Hala, pasag din na sila diha. Dagang kayog martes diri sa kalibutan, basta importante birada ta sa tong pangandoy. Ako lang po ni ubanon ang iro kay murag dindot ni nay kauban nga iro da kay pagod kung naitaw. Karon ready na ko mulakaw ka practice pa og lakaw. Perting bugatas ko bag, pero sa tinuod gaan na kay na para nako. So karon guys, magununa sa ko kung asa ko moadto ani.